Pamiarsa ring sejroning nambakin pengelola COVID-19, Dinas Kesehatan Dinkes Tabanan rawe mangkin medalang pewarah majeng krame. Kepala Dinkes Tabanan Dr. Ida Bagus Suryawirahadi ngulengang indik membuatnya nih ngawigunayang masker, utamanya nih majeng krame sani sungkan. Tios pewarah indik ngawigunayang masker, Suryawirahadi taler nyarengang krame sani durung moliang vaksinasi, mangda digelis ngelaksanayang vaksinasi ring rumah sakit Tabanan. Ya diastun Dinkes Provinsi Bali nguningayang, wenten 16 kasus positif anyar, Suryawirahadi ngejantenang yening kantos mangkin, durung wenten kasus positif COVID-19, sani kepanggih ring Kabupaten Tabanan. Menjantan Rumah Sakit Singasana Kecamatan Kediri, taler metaki-taki melarapan matutang pasien miwa pengunjung rumah sakit mangdane ngangke masker. Utamanya nih sani madwe sungkan dekah utawi pilek. Indika inucap kawedarang oleh Direktur Rumah Sakit Singasana, Dr. Inyoman Dodi Setiawan. Kawawahin taler petugas screening sampun nyakayang piranti inucap ring kena ngerancing poliklinik. Puspawati Bali Pos nguningayang.